Pozdrav za ekipo i dobrodošli u novi video, a ti ako još nisi dio za ekipe, ja ne znam šta ti čekaš, upali to crveno subscribe dugme da bi postao dio najjače ekipe na Balkanu. 5, 4, 3, 2, 1, jesi dobrodošao. Ja sam Doktor i danas pričamo o 72. poglavlju mange Zmajeve kugle super. Evo ga Doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuje klip, komentariše klip, šeruje klip, ej. Ja doslovno ne vjerujem da se ovo događa. Izgleda kao da će Goku izgubiti. Poglavlje se zove Saiyani i Cerilijanci. Poglavlje počinje sa time skipom od 18 dana i naši junaci su konačno na planeti Ceral, koji izgleda mirno zapravo. Maki im pokazuje kamo moraju ići da bi našli granolu, ali onaj oil ostaju jer se kao boje. Goku i Vegeta ne osjećaju nikakvi ki, ali svejedno idu istražiti. Oil će ići i za njima i špionirati njihovu borbu, dok će Maki pričekati Eleka i Gasa koji dolaze na planet. Elek priča da nije 40 godina bio na planetu, a Gas iz nekog razloga ima ružna sjećanja na taj planet. Goku i Vegeta lete te ih odjednom iznenađuje ki napad i imaju problema sa izbjegavanjem jer su napadi jako precizni. Kad konačno uoče gdje je on nestane, te ih napadne sa drugog mjesta. Uglavnom se Granola kreće brže nego ga oni mogu pratiti. I u tom trenutku Goku biva pogođen te pada na pod i Vegeta mu daje Senzubin te govori Goku da se prestane oslanjati na Ultra Instinkt jer ga nije još usavršio. Goku je osjetio gdje je neprijatelj i pali ki napad u tom smjeru, ali promašuje. Granola se odjednom stvori iza njih i predstavi se i kaže da zna sve o Saiyanima. Te pokušava ubiti Gokua i Vegetu sličnom tehnikom kao što je Hakai, ali opet nije Hakai. Granola je iznenađen da su toliko jaki, Vegeta ne želi timski rat i Goku se bori prvi protiv Granole. Vegeta se povlači na uzvis, promatrati će situaciju jer mu je već sad nešto sumnjivo u vezi Granole. Goku se transformira u Super Saiyan God formu da se bori protiv Granole, ali Granola i nije baš oduševljen ni formom ni imenom za nju. Goku kombinira Ultra Instinct sa Super Saiyan God formom, ali Granola pogađa vitalan dio tijela opet. Vegeta je iznenađen što Granola uči brzo Kakarotove slabosti. Goku je iznenađen što Granola može vidjeti njegov tijek krvi, a Vegeta se prisjeća prošlosti. Granola zna da Goku ima još asova u rukavu, ali ga želi ubiti i izvući Frizinu lokaciju od Vegete. Goku ga pokušava urazumiti, ali Granola je nerazuman i želi završiti sa tim čim prije. Goku i Granola kreću u drugu rundu borbe. Da trese ove male čovišuljke kojima opet ne znam ime. Dok je Vegeta konačno shvatio o čemu se radi. Iduće poglavlje nam dolazi 26. i bit će jako zanimljivo vidjeti rasplet ove borbe. Poglavlje je zanimljivo i zanima me da li će Goku izgubiti borbu protiv Granole, jer još uvijek ima Ultra Instinct transformaciju u rukavu, ali Granola izgleda poprilično jak. Teško će ga pobijediti, Vegeta bi se trebao boriti iduće poglavlje ako Goku izgubi, ali opet,
Hoće li se boriti ili ne, ili će borba biti prekinuta, to ne znam. Napiši mi šta ti misliš, da li će Goku izgubiti ili ne i hoće li se Vegeta boriti ili neće i da li znaš što je Vegeta shvatio. Zanima me tvoje mišljenje dolje u komentarima, stoga ga napiši. Hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ako ti se svidio ovaj video, ne zaboravi ga lajkati i podijeliti sa prijateljima koji vole Zmajevu kuglu. Ako želiš pretplati se na kanal i stisni zvonce da bi prvi saznao sve novosti u vezi Zmajeve kugle ili će te granola uništiti. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav!